mugoroba washize wa tariki 10 Kanama 2021 ekipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa yemeje ko yamaze gusinyisha amasezerano y'imyaka 2 rutayizamu umunya-Argentine Lionel Andrés Coutinho Lapurga. Ibi byaje nyuma y'iminsi 2 gusa uyu rutayizamu atandukanye n'ikipe ya FC Barcelone yo mu gihugu cya Espagne yaramazemo imyaka 21. Uyu mugabo w'imyaka 34 asanzwe afite agaciro ka miliyoni 80 z'amayero ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Nubwo Lionel Messi yinjiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain hatabayeho ikiguzi ku ikipe ya FC Barcelone yarimo kuko yari yarasoje amasezerano, ntibizamubuza guhembwa amadolari 500 buri cyumweru. Uretse kandi aya ngaya biteganijwe yuko nibura buri mwaka Lionel Messi azajya yinjiza miliyoni 75 z'amayero. Uyashyize mu manyarwanda yarenga miliyari 75. Ni akayabo ndetse kuyakorera ntabwo byoroshye mu wundi murimo utari ugukina umupira w'amaguru. Ibi biragira Lionel Messi umukinnyi wa ruhago uhembwa neza kurusha abandi. Uretse kandi muri ruhago biramugira umwe mu bakinnyi bahembwa neza ku isi mu mikino yose. Kuva mu ikipe y'inzozi ya FC Barcelone ntibyigeze bisobanurwa neza n'uruhande rwari rwose rwaba FC Barcelone cyangwa Lionel Messi. Icyakora igihari kizwi kandi neza ni uko icyitwa financial fair play aricyo cyatumye abangaba bombi batandukana. Lionel Messi yifuzaga gukomeza gukinira Barcelone ndetse n'ikipe ya FC Barcelone yari kimukeneye. Icyakora amategeko ya La Liga agena ko nta kipe igomba kurenza miliyari 1 buri mwaka ku bijyanye n'ibyitanga ku bakinnyi. Kugumana Lionel Messi kwa FC Barcelone byari gutuma yangiriza iri tegeko bikayiviramo ibihano isaha ku isaha. Muri makeya ntabwo Barcelone yari gishoboye kugumana Messi. Iyi nkuru iruta izindi mu z'umupira w'amaguru muri mwaka wa 2021 yaje itunguranye. Nubwo abenshi batekerezaga yuko bishoboka ko Lionel Messi yari kuva mu ikipe ya FC Barcelone, ariko nanone ntabwo byahabwaga amahirwe menshi kuruta kuyigumamo. Lionel Messi ninde mu mupira w'amaguru? Lapurga nk'uko akunze kwitwa yavukiye Rosario mu gihugu cya Argentine tariki 24 Kamena umwaka w'1987. Afite metero 1 na santimetero 70. Gukina umupira w'amaguru yabitangiriye mu ikipe ya Glandori yiwabo muri quartier ya Rosario aho yatozwaga na papa we Jorge Messi. Aho ngaho hari mu mwaka w'1992 kugera mu 1995. Hagati y'umwaka w'1995 n'umwaka w'2000 Lionel Messi yabarizwaga mu ikipe ya Newell's Old Boys. Iyi ngiyi nayo ni Rosario. Ku myaka 13 gusa yagaragazaga impano idasanzwe, byatumye ikipe ya FC Barcelone imuvana iwabo muri Argentine imwerekeza ku mugabane w'i Burayi i Catalogne. Muri icyo gihe Messi yagaragazaga ibibazo by'imitsi y'amaguru byatumaga amaguru ye yombi atareshya. Icyakora ntibyamubuzaga gutera agapira agaconga kakahava. Yamaze imyaka 3 mu makipe ya Barcelone y'abatoya ndetse harimo na Barcelone ya gatatu n'iya kabiri bakinaga mu byiciro bya gatatu na kabiri mu gihugu cya Espagne mbere yuko yerekeza mu ikipe y'abakuru mu mwaka wa 2004. Kuva mu mwaka wa 2004 kugera muri 2021 Lionel Messi yakiniye ikipe ya FC Barcelone imikino 520 abasha gutsinda ibitego 447 bimugira umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya La Liga. I Catalunya Messi yahitiwe umwami wa ruhago, atsinda ibitego atwara ibikombe karahava. Mu myaka 21 yihamaze ari umwami. Abasha gukina imyanya myinshi mu kibuga aho icyambere yihutirwa no gukina nka playmaker, umukinnyi wo hagati ubasha gutanga imipira ivamo ibitego ndetse akabasha kwitsindira. Icyakora kandi Lionel Messi ashobora gukina nk'umwataka unyura ku ruhande cyangwa agakinishwa nk'umwataka w'imbere uwo bita center forward mu rurimi rw'icyongereza. Ibi bitego 474 Lionel Messi yatsindiye FC Barcelone byarimo hat-tricks 36, birimo ibikombe 35, birimo ibikombe 10 bya Champions ya Espagne La Liga, ibikombe 7 bya Copa del Rey ndetse na UEFA Champions League enye. Hiyongeyeho kandi ibikombe bya Spain Super Cup, UEFA Super Cup, Clubs World Cup ndetse n'ibindi. I Catalogne Messi yahaherewe imipira 6 ya zahabu nk'igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka, agahigo yihariye wenyine ku isi.
Yahambariye kandi inkweto 6 za zahabu zihabwa uwatsinze ibitego byinshi muri shampiyona z'i Burayi zose ku mwaka. Uretse gukinira ikipe ya FC Barcelone, Lionel Messi ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Argentine kuva mu mwaka wa 2005. Muri uwo mwaka yabashije gutwara igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 mbere yo kwegukana umudari wa zahabu w'imikino ya Olympique yabereye Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2008. Muri 2014 kandi Lionel Messi yabashije kugeza Argentine ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi aho batsinzwe igitego kimwe ku busa n'Ubudage mu gikombe cyari cyabereye muri Brazil. Muri uyu mwaka ikipe y'igihugu ya Argentine iyobowe na Messi mu kibuga yabashije gutwara igikombe cya Copa America nyuma y'imyaka 29 yari ishize abanya-Argentine batagikozaho imitwe y'intoki. Kuri ubu kwandika amateka no guca uduhigo bikomereje Paris, aho Messi ari we n'umugore we Antonella Roccuzzo n'abahungu 3 Thiago Messi, Matteo Messi ndetse n'umuhererezi Ciro Messi Roccuzzo. Iyi ni Taarifa.